Lord. Hallelujah. Yanu mamangana yetla muarna. Ai karan to me batona yura pinle kan karan boran pinle nan anne. Lang ya lepa idia e manga mambongan. Ke dia yisa wera mbaki yenu se yen kubim inuni. Ayi tie bi yudam ki goribina. Ngame ki yenu jip ketiem uni. Kema uji ubi jasome kedab. Amen. Enabek. Bobo mintigin de kan lo kamboya. Atie pekpa argami atie nan kwase. Barkpan ba ti sele pa kana. Atie pekpa argami atie nan kwase. Yenu tan yina ketina lembate uswani. O yina afan bar ketiem pekpa arge. O ke yina ya fan ba atie nan kwase ga. Pekpa arge to ne tebe. Pekpa arge yarte wonsana lembate pena siamba mo bon be bin mankugbo. Pekpa arge to ne tie yenu man ko nyuru sor pena oto sanam nyunga mabore ka benyo. Pekpa arge to ne tie piogo jang yomba o frisana okono ko wuro won pen par. Na dinnan ba ta bana yenu so ani ba na bon chian gete nan kwasin be. Lete ga piogo yar ka nan kwas pambare. Wa pon som nga wujuge. O kuma nan ba tunu nan piogo na. O ba to sor piogo na karpa ka ngambo la ne akoyo yinga. O yar kwante on kwate o dudu turte on kwate ko kwai nan tena ka ni benda ka kun ka tiyan pint. Pass amba bon chian tiene ai ba rubore pam consultation fee 4 million 3 million ke charge ni panana ne to kwayin ne po chanso na kwamena breakthrough kwamena kini wakati inna was lotre anam bina fano kuma nan kwasin ba yabta pasan ba bon chante kin kata na lia lembate pagbant a pasan ba ka wona o te pagbar kami o te nan kwase o manan ba tunu na oni bi pasan ba kur kam sa wa charge ni ka ga ku wu ka kpara nip ka ga ka de ka te nip 419 hotel mbate nan kwase adata mang nyina passes mambo nga na yi samasia ka kpan changa ndika kwa nga nyigele mbate consultation na mbo yana mba ka passes mba bon chian dia ka wurni nga pop mo gane ka duana ni nga pop ka liya adu bu kwamemba ka nyinde kwamemba na kama lo fa banana nan kwase mba be lembate mota na yomba da bana yanunte abarka park share video na ka turu lembate alep kasan